Čaute ľudia, máme tu štvrtú drifterskú show a hlasovali títo tu, že mám vybrať auto Infernus, tak ideme na to, drift pušť. Ho ho ho. Nevadí. To sme trošku nevychytali. Toto nemáš také, toto otáčky. Tak ideme drift surfer. No už takto ide za mňou, takže show bude v prdeli. To takto na BM mixe. V minulej časti tu sme vyleteli z Elegy. No, tak čaute. Ohodnotenie bude v popisu.